Pemirsa Pesta Kesenian Bali PKB Kaping Setiman Warsene Mangkin mempetitis segara kerti Prabaneka Sandi Samudra Cipta Peradaban. Parikrama Ageng Seni Tahunan Duen Krama Bali puniki pacang memargi ngawit tanggal pekutus Juni kantos 16 Juli ring Taman Budaya Art Center Denpasar sani dados venue utama isi Denpasar saha Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Inggian edan pemargi PKB Kaping Setiman, inggih punika pet aya pawai, reka sedana pegelaran, utsawa parade, wimbakara lomba, kandarupa pameran, kriya loka karya, widyatula sarasehan, adi sewaka nugraha penghargaan pengabdi seni, jantra tradisi Bali pekan kebudayaan daerah, saha Bali World Culture Celebration perayaan budaya dunia. Dados nyane kata wilangan sane ketadunang, wenten siang ngolas tali nangusia diri seniman. Parikrama Ageng Seni Budaya Tahunan puniki taler medageng sama sia dasa kutu sesolahan seni. Inggian reka sedana pegelaran wenten ulung dasa kutu sesolahan seni, utsawa parade sarta 6 dasa pitu sesolahan seni, wimbakara lomba 6 dasa 3 sesolahan seni, saha taler kandarupa pameran antu ulung dasa sesolahan seni. Kawentanan inucap kekantenang nincap saihang ring warsa sedurungnyane sane wantah sarta ulung dasa 5 sesolahan seni tur nyarengang 16 talian diri seniman. Selanturnya nih, ring warsa kali talis likur, wenten sata 16 sesolahan seni, turna dunang pitung talian diri seniman. Warsa kali talis siongolas antuk 373 sesolahan seni, saha siongolas talian diri seniman, raris ring warsa kali tali pelukutus antuk 363 tali sesolahan seni, miwah pelukutus talian diri seniman. Winata Bali Pos Nguningayang.